Hello, is Misha Emily Nichioin Fujita agus ha mé fudach an Halifax an Alba Noig an in Canada agus skrif mi post bec don vlog agam leis an titel Saving Gaelic, is it rocket science? Agus hier Gordon orm dri fachol na ga ra mi yin kerson skrif mi an posted so show agus so ha cean bec le uis down cujach. So drain me se ransachig don trachgus PhD agam an an uist o hiwn coiglentiac of agus drain me immigrant dan a fami an agus ba holodynia cholwch agus chol cujachol agus unrut a drain me se be Akalvin Conlady Dunya va Gensel na Gaelic agus fudach an an uis stik an naam. Harod an a Dunagin no classical no do yella but an a uis tain. Agus an root avoich me she nach roi for a stage tri Gaelic Gensel ian nur vat a fudach an an uis tain. Ach va kutchkin gach dunja gach niach jonsachi va kutchichol agus karstel agus Jonach ri Gaelic Vreen a whole law rua. So voich me agus munig me moren mi ein sin agus be me smunchin sin hast chavor whole law agus Noorsen, Ochion Dreshak, Horst, well, va Kutchkin Gam Chaniak, I guess oh well, Gaelic revitalization isn't that difficult. It's not rocket science. I guess Munich Misha, well, I shouldn't fear, I nested of it in rocket science. There's skas gevil dunya and sas, sekov. Had dunnen and sas guess marshin I did have Karen mar public health no world peace Rutten marshin so guess in Kel re na voich me an an uist she gewel dunja farachking dunnen a farachking hashin a farachking talicha no sonna no braunach no binare oren nare kuhari le avjoch na minchanen agus femi to be feichelach le sin ma ha nare et dunya chavet a kieri vian an sas so femi to fi kopers le sin agus is trí le sin chané aravan a van mar rocket science. So skrif me blog post me ein agus an dachas gan carti ruif agus tapaleif gemór.